Lo lambi wenu nguSipho Khumalo lo nguye captain wecebele leTikitaka FC. Ale ngakusho ngala sakushito umnetfu Matswayi kuthi ake ngimphikise mina. Vele sidlalile nabo 2 ama games, onke lama games la ngo aphele ngedraw. Cishe vele sibonge lesodlala nabo labakhona kule tournament. Kumbe yabo sidrawile nabo labanye basidla, labanye saphumelela kibo. So angeke ngisho longakanani lengakusho mina neteam yami siwazizamile imitamo ukuthi sijime silungiselele for le game esoyidlala. And nami ngekwethemba nekuthandaza ukuthi inkosi itawuba nathi isiphe amandla sisadlala kulomdlalo. Phinze ngethemba nebadlali bami embi kwesponsor nabo bonke labakhona batawubehave kahle kube bethu ukuthi ngive ukuthi hayi sekukhona lokucebelelo so in the in lokho ngabe kusakhela ligama lelibi kanzi sisete nemlamvu ukuthi sineligama lelibi sisaqala kudlala. Sakhuluma kulokuthi bathi bafuna hamba hayi ungayibuka Matswayi yakho mnetfu angekuphikisi kepha nale ngakusho mina kuthi kubo bonke bathanzi bebhola nabo nato tonke tihlwele ticebelele ngalesomva ekseni nga9 cela kuphelele ngetinkantabo batobukela umdlalo lona ngumdlalo lo tawuba khona emlamveni wonke wasehukweni. Le game yanga9 idad khulumela ngiyabonga.